uNtando mhlongo ugule for 6 years ezihamba ibhedlela ebahamba belapha ethandazela okwenzeka konke kodwa ushabane nanda lapha ya ube yena eseqhumana neThuleleni TV. iThuleleni TV yayenza ubulungiswa yayibroadcaster imetha then ithe mase broadcastiwe ngiyakhumbula bekhuluma ukuthi bazoya ko-study baye nako-Potchefstroom kuthiwa kuzolo kunikeza inyanga elithuba mayihluleka liwe kenye mayihluleka yenye wayesebhala ilist ngiyabonga ngena mina ngathi dabula yo list loyibhale lapha lento ingaphezulu bafethu kwezinyanga ingaphezulu kwe-level inyanga esebenza kuyona sithi level 7 angithi ngiyazazi into zama level ngathi ingaphezulu even nami mangayizela ngomnyaka ngiyize ngilungi ifuna mangiyiza mina ngize ngokwepower manje yasemazulwini leka level 7 ipower ke ithi kunenyoka emqale yabeza amathumba la nala yaliyahamba lento yazostakha lapha ngayichaza leyo nto bayibona kubayizwa abantu umehluka abanye basha ngathi abafuna ukuyizwa ngathi isistakhileke lapha kwiscrotum babe kubula kahle ngathi manje sidinga abantu abawu2 sidinga umuntu ozolwa nale nyoka ngaphakathi bese sidinga umuntu ozokwazi ukuhliza ngathi abantu abazohliza kodwa abantwana because they are accredited to do so and I am not of course accredited as well as I don't have equipment to do such surgery. Yeah. So from lapho abantu abaningi abang-understandanga i-mistake enziwa abantu bakithi ukuthi if bengaka-understand bavele bafuna ukulwa nawe athi umuntu ayikho leyo nto kunjena uNtando uzambile inyanga ushawane kade elwa uNtando kodwa after sengikhulumile zashintsha indlela zabo zashintsha indlela baqala nabo ifocus bayibhekisa ngapha kudokotela bafika futhi la kumina ngabathembisa ukuthi le yenyoka ngizoyilwa kodwa kuzoba nje kube nje ngeke ngisachaza ukuthi ngamnikezana eyokuthi akwazi ukuvikeleka noma ikuphi la hamba khona but ngamnika because nami bengifuna yonke into yakhe ibe successful. Yabo umuntu ke njengoba efikile ke manje bazobonga ukuthi ke after into engikhuluma social media into engizikhulume sebefike la kwenzeke nje ngoba ngangishilo and akugcini lapho sifuna ke manje undodana uNtando sifuna empilweni hayi ukuthi aphumelele sifuna acebe and uzocela umfana ngizwa ngami King Bhaka uzocela umfana nginikeze nje u2 years uzocela umfana bese ukuthi ngifuna umuntu ukusizila uShabani ngifuna acebe empilweni and uzocela Shabani into oyenzile emazulwini yabongwa emhlabeni yabongwa njengoba senifikile ke la cha ngithi nje singaloku yonke into siyenza private ngoba everything went successfully and we are very proud of that and we highly all of us appreciate everything that went through ilokhuzana isibhedlela yabona so thatha intambo sinikeza wena ke manje lapho Shabani ukuthi why you are here today. Okay, ngibonga ithuba King Bhaka mfethu bonga kakhulu kanzama ekutheni ukunikezela ithuba ngivele kuwena ngize nomfana sizobonga ngoba thina kakhulukazi indlinsundu asiphuwanga ukubonga yona into esalishwa wena instead ukuthi sibonge simane sikuthuke njengoba mina ngizwe nomfana kuwena umfana ushilo ukuthi azobonga khona isipho wamupha sona ngaqambelana amanga indlela okwazi ukufaka ngayo isandla kufanele sikubonge lokho. Ngiyabonga mina ngifihlanga ngisho ku-national TV ngikushilo ngokumela lokho because I got a proof. Imalini ngayikhipha mawunganqeni ukusho ngoba mina ngikwazi ukusho ngoba mase mina umsebenzi wami uthi yonke into yami ngenze private kodwa wena if ucomfortable ungakusho lokho. No lalela King icrew ukwazile ukuyithwala njoba ngasho ku-national TV ukuthi imali okwazi ukuthi uyikhiphe more than 15,000 is plus or minus but ke lokho ke yimini okwaziyo kodwa kumodern lokho engikushoyo
but njengoba umfana eshilo ukuthi Shabane sengiphumile esibhedlela sengiyaphila ake ngihambe ngiye uKing Bhaka ngiyobonga mina personally senguntando umusha engathamba lokho andibusha ngempela yebo so ke lokho kufanele ngikwenze lokho njengomuntu obizwa ngomalume uthi umfana use-right manje na adisekho le nguzunga lena ebimhlukumeza umfana use-right ipansula manje liyadansa yabo so ke nje kumnandi kunjani ngiphuzela idrink sezidlile simnandi uyathi sosele nenyama so kumnandi kunje ayana yabo so umfana uyajabula yabo uthi akathi ukushawa umoya aqale kuwena azobonga akagcinile ukuzobonga kubantu abathe bafaka isandla empilweni yakhe akugcinile lokho mfokanzama mhlawumbe sazoqhubeka sokubonga kakhulu futhi usizo ozoqhamuka nalo nawe njengayiphi indlela kodwa mina engimlethele kona indlela owathi uqhamuka ngayo kulezi zakho zokuxhumana sinomfana sahlala phansi sabheka ukuthi hawu uthini mfokanzama salalela washo iphuzu elilodwa ukuthi Shabane noba usho emoyeni kodwa wawukhuluma nathi uthi thathani umfana nimise esibhedlela angifuni-ke ukugxeka bani kanjani but ngokuthi nathi umfana bese sijaha ukuthi abe right isibhedlela sikwenza ukuthi abe right sikwenzile uright manje umfana angisho ukuthi okwase-west is the best no I'm not saying that but okwase-west kwenze kwashesha usho umfana abe right umfana abe right ubest phela lo within 2 days in 1 day umfana wa-right the following day cha angilungise lapho eShabane angilungise uyabona mfethu ngoba siyayixoxela siyayixoxela uyabona iy'nyanga ziyasebenza uyabona and iy'nyanga zisebenza zize zigcine kwi-level ifana noma uwuthisha uyabona uma uthisha ufundile uhole mase bakhona ilimit ebizwa ukuthi usuriche inotch ngisho usungafunda ube neziqu ube udokotela ukuphi level ungazi ube uprofessor as long as mosasebenza esikoleni usuriche inotch sekumele mhlawumbe uphume esikoleni mhlawumbe ube udirector isiyaqala ke isizohambisana ngendlela ufunde ngayo yabo nana ka-spiritual iy'nyanga zisebenza mase iricha inotch yakho bese kuba khona into esingaphezulu kwe-level nawi-understanding yezinyanga imina oku-level 7 iy'nyanga funa zingibonga uba khona kwami because ngiyakwazi ukuzimela ukuthi ziyasebenza mase zigcina la ngoba ekugcineni impilo yomuntu sekufuna mina ngifike ngithini ngithi okay bafethu la sesiriche inotch nansi into elwayo sekudingeka ini manje isibhedlela ngaphezulu isibhedlela sona si-above inotch yezinyanga that is the fact mfethu and akekho umuntu ongangi-challenge ngento engiyishoyo okusho ukuthi even abaphathimandla bebhedlela kufuna bawuhloniphe umsebenzi wabo and mina I can advise ukuthi uma kungathiwa iy'phathimandla zebhedlela ziyasebenzisana nezinyanga ezinamandla because iy'nyanga ezinamandla zizokwazi ukudonsa umoya ukuthi hayi kunje kodwa thina eziy'nyanga sesirishe inotch yethu asisakwazi ukupractice-a ukumhlinza umfana asisakwazi ukupractice-a njengamanje ukudonsa into engaphakathi iphume siyibone iy'nyanga zigudi kwi-spirituality mfethu uyabona yes bese ukuthi iy'bhedlela zigudi kwi-practicality ukuthi sebeyayikhipha lento bayihlinza lento banemishini lento bagayidwe nawumthetho abasebenza ngaphansi kwawo because ngeke sivume umuntu avesana hlinzwe kanti umuntu akagayidiwe othi bese izinto e-wrong kuthiwe sorry funa ngomthetho ukuze uma kwenza into e-wrong akwazi ukusuwa whatever institutions ekade imsebenza that is the fact brother ngentata mina mangichaza lezi zinto angichazi ngoba ngenzela ukuthi kujabule wonke umuntu ngichaza ama-fact yabo so ngiyajabula Ntando ukuthi uthi usubuyile ube khona uyazi ukuthi before uyele sifike sisahlala phansi usungibone kuma live wami ngiyichaza le ngaphinde ngayichaza sewukhona yabo ngeke ngichazeke ukuthi ngibese ngenzani ngakunikani wafakani because akona umsebenzi wami ukuthi ngithi ngakunikeza umakhanakhana oil angikwazi ukuyisho yonke yabo kodwa kwakumele ukuthi ngisilwe ispirit akona umsebenzi wami ukuthi ngithi khona imali engayikhipha
uyabona nje bese shilo ushabani akuwona owami ukuthi wena ube right because asisebenzeli udumo sisebenzela ukuphila uyabona so over to you ngoba abantu bayafisa ukwazi ukuthi wena ke ntando uthini nakho